Bakunzi ba Excellence TV tubaha ikaze. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Musanze umugore n'umuhungu we bakurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 2. Dosiye iregwamo umugore w'imyaka 43 n'umuhungu we w'imyaka 15 bo mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga mu kagari ka Gakingo bakekwaho kwica umwana w'imyaka 2 n'igice yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Aba bombi batawe muri yombi tariki ya 11 ukwakira 2023 nyuma yaho hamenyekanye amakuru yuko umwana w'imyaka 2 n'igice witwa Iradukunda Ariane wari waraye abuze yabonetse mu rugo rwabo yapfuye. Kuri ubu dosiye y'abo bantu yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha mu rukiko rukuru rwisumbuye rwa Musanze. Narwo rwatangiye kubabaza ngo ruregere urukiko nk'uko umushinjacyaha wakiriye iyi dosiye abyemeza. Amakuru dukesha igihe nuko uwo mugore yemeye ko icyaha cyo kwica umwana bitewe n'ikibazo we n'umuhungu we babanje kugirana n'uwitwa Iradukunda Eliezer ari nawe se w'uwo mwana wishwe. Ni nyuma yo gufatira uwo muhungu w'uyu mugore mu cyuho yiba ibigori mu murima w'abaturanyi akamutangira amakuru, bombi bagacibwa amande y'ibihumbi 35 by'ubwishyu bw'ibyo bigori byari yibye. Ari naho bahereye bamuhigira bamubwira ko bazamwihumuriraho. Umuhungu w'uwo mugore ubwo yari mu bugenzacyaha yemeye ko yishe uwo mwana akoresheje isuka, ariko ubwo yarageze mu bushinjacyaha yahinduye mvugo kimwe na nyina avuga ko yateye uwo mwana ibuye akagwa hasi bikamuviramo gupfa. Aba bombi bakurikiranyweho ubufatanyacyaha mu bwicanyi buturutse ku bushake, bikaba ari icyaha gihanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese wishe umuntu abishaka ahanishwa igifungo cya burundu. Ariko iyo wakoze icyo cyaha cyangwa umufatanyacyaha ari munsi y'imyaka 18 ariko arangije imyaka 14 agabanyirizwa ibihano ku mpamvu nyoroshya bigenwa n'umucamanza. Abanyarwanda 400 bagaruriwe ku mupaka bagiye gucuruzwa mu mahanga. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guhangana n'icuruzwa ry'abantu, ndetse kuva uyu mwaka watangira Abanyarwanda bagera kuri 400 biganjemo abangavu bagaruriwe ku mipaka itandukanye bagiye gucuruzwa mu mahanga. Byagarutsweho n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Generali Retired James KABAREBE aganira na Sena y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane n'umutekano. Ibi biganiro byatangiye ku 26 ukwakira 2023 byibanze ku ruhare rw'Abanyarwanda baba mu mahanga mu guteza imbere igihugu cyabo. General Retired James KABAREBE yavuze ko kuva umwaka watangira hari Abanyarwanda 400 biganjemo abakobwa bato bakumiriwe kwambuka igihugu nyuma yo gukemangwa n'inzego zibishinzwe zikaba zatahura ko bari bagiye gucuruzwa mu mahanga. Yagize ati abana cyane cyane b'abakobwa urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka immigration na polisi babafatiye ku mupaka bababuza kugenda. Muri uyu mwaka basaga 400 bababazaga aho bari kugana bakumva bari kujijinganya. Bati bamubaza bati urajya he? Ati ndajya Tanzania. Bakurikirana amakuru ari muri telefone ye bagasanga inzira zimwerekeza muri Oman. Si ubwa mbere humvikanye Abanyarwanda bataka nyuma yo kugira ibibazo mu bihugu by'Abarabu aho bagenda bizezwa akazi keza, bahagera bagahurira n'uva gusenya. Yagaragaje ko izo nzira zitemewe, ariko hari kurebwa uko byahabwa umurongo hagati y'ibihugu ku buryo hazajya hakoreshwa izemewe zo guhererekanya abakozi. Senateri Havugimana Emmanuel yavuze ko ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu kitazahita gikemuka, ariko mu guhana amakuru bikazagenda bibonerwa umuti. Ati biriya bihugu bikunze kubamo ibintu byo gucuruza abantu ntabwo bishobora guhita bishira. Hari ibyigize guca kuri YouTube narabibonye mfata liki nyiha Minisitiri Biruta, uwo mugore baramurekuye. Kugeza ubu Abanyarwanda 1780 nibo bazwi bakorera muri Oman mu ngo z'abakire n'indi mirimo itandukanye. Bagiriye ibibazo muri iki gihugu 32 nibo basabye kugaruka mu gihugu basubijwe mu Rwanda. Thank you.